بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الدرس تكادكم مجي isomo rya karindwi. Ubwo turacyari ku gika cya mbere. Naam, atadribu umwitozo wa gatatu. Tabadal alhiwar, hinduranya ikiganiro ma'a zamirika n'ukwegereye cyangwa umuvandimwe wawe, kama fil mithal, nk'uko tubifite mu urugero dufite hano. Mithal, urugero: assalamu alaikum, aramusuhuje, n'undi aramwikiza wa alaikum assalam. Kayfa haluka, bite byawe, ni ikibazo. Bikhairin walhamdulillah, ni byiza ndashimira Imana cyangwa ikuzo n'ishimwe n'ibya Allah. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana pakistaniyun, njyewe ubwenegihugu bwanjye ndi umunyepakistani. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Ubwo n'ahanga naho tugiye kubikoresha. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa haluka, bite byawe. Bikhairin walhamdulillah, ikuzo n'ishimwe n'ibya Allah. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana pakistaniyun, ubwenegihugu bwanjye ndi umunyepakistani. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Dukomeje na hano: assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa haluki, kubwo kuba hanga tugiye kuvuga igitsina gore. Bikhairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ana Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ana Turkiya, njyewe ndi umunyaturukiya, mbese njyewe ndi umunyaturukiya kazi. Naam, dukomeje: assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa haluka, kubwo kubunywe n'igitsina gabo. Suriyun, suriyun. Kayfa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana pakistani. Ana suriyun, njyewe ndi umunyasiriya. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Naam, dukomeje hano: assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Ariko ahangaha ni igitsina gore. Ubwo kayfa haluki, bite byawe. Bikhairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe, wewe igitsina gore? Ana misriya, ubwo ana misriyatun, hajyaho tanwin ya dhammatain. Ana misriya, njyewe ndi umunyamisirikazi. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Naam, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa haluka, wowe igitsina gabo. Bikhairin alhamdulillah. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana Turkiyun, njyewe ndi umunyaturkiya. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Naam, dukomeje atadrib, umwitozo wa kane. Aka kanya twe tukubivuga inyungu ye birimo, we ni ukubuza byandika igihe urigize iki, uri gukurikira isomo cyangwa igihe isomo rikugezeho, ubu usabwa kuba byandika noneho, ugaha umuntu ubisobanukiye akaba yagukosora. Naam, atadrib, umwitozo wa kane. Tabadal alhiwar, hinduranya ikiganiro ma'a zamirika, hamwe n'inshuti yawe. Kama fil mithal, niko tubisanga mu rugero. Al mithal, urugero dufite hano: masmuka, witwa gute? Masmuka, witwa gute? Hano dufite ismi Badru, njye nitwa Badru. Min aina anta, wowe ukomoka he? Ana min Turkiya, njyewe nturuka muri Turkiya. Ahangaha min aina anta, wowe uturuka he? Ana min Turkiya, njyewe nturuka muri Turkiya. Hal anta turkiyun, ese inkomoko yawe, mbese waba uri umunyaturukiya? Byandi bavuga ati wavukiye, waturutse, mbese byo kuba ufite ubwenegihugu. Hal anta turkiyun, ese waba uri umunyaturukiya? Naam, ana turkiyun, yego njyewe ndi umunyaturukiya. Ahlan wa sahlan, ubwo tugiye kubikoresha no kuri ibi bihugu bitatu. Naam. Iqbal, Iqbal ni izina ry'igitsina gabo, ni izina ry'igitsina gabo. Naam, masmuka? Ismi Iqbal, wowe witwa gute? njyewe nitwa Iqbal. Min aina anta, wowe uturuka hehe? Ana min Pakistan, njyewe nturuka muri Pakistan. Hal anta pakistaniyun? Naam, ana pakistaniyun, yego njyewe ndi umunyapakistani. Naam, dukomeje hano ku none: masmuka? Masmuka? Ismi Anwar, njyewe nitwa Anwar. Min aina anta, wowe uturuka hehe? Ana
min Suriya, njyewe nuruka muri Siriya. Hal anta suriyun, hal anta suriyun? Naam, ana suriyun. Ese wewe waba uri umunyasiriya? Yego, njyewe ndi umunyasiriya. Naam, ana suriyun. Ahlan wa sahlan, urakaza neza. Said, naam. Masmuka, wowe witwa gute? Ismi Said, njyewe nitwa Said. Min aina anta? Ubwo ni ugufata aka gataburo ukagenda uhindura izina, uhindura n'ibihugu. Naam, na hano ukagenda uhindura. Naam. Min aina anta, wowe uturuka he? Ana min Misr, njyewe nuruka mu Misiri. Hal anta misriyun? Ese waba uri umunyamisiri? Naam, ana misriyun. Yego, njyewe ndi umunyamisiri. Naam, dukomeje ad-dars, isomo nano rya karindwi. Ubwo at-tadrib, umwitozo wa gatanu. Tabadal, byari inshinga itegeka. Tabadala yatabadalu. Tabadali su'ala, hinduranya ikibazo. Niba kubera hano tuvuga tuhita tumenya ko ari inshinga. Naam, tabadalu, tabadala yatabadalu. Ariko iyi ngiyi inshinga kubwo kuba ko mu yandi masomo ya nahwu nayo yagiye ahita nuko inshinga itegeka niyo ifite sukuni. Mbese sukuni ni umwihariko ku nshinga, naho kasra ni umwihariko ku mazina. Mbese ntabwo wasanga kasra ku nshinga, nanone sukuni ntabwo wayisanga ku mazina. Ubwo rero ahangaha ntabwo ari ikimenyetso cy'iki, cyangwa ahangaha turi gusanga iyi sukuni kuri iyi lamu yari ifite sukuni. Iyi kasra ntabwo twayinjiza mu nshinga, kuko kasra ni umwihariko ku mazina. Ubwo rero ahangaha hariho sukuni kuri alif nayo ifite sukuni, kandi sukuni ebyiri ntabwo zijya zihura. Ubwo ngo twahise twica sukuni ya hano, tabadali su'ala, byari tabadal as-su'ala. Tabadali su'ala, muhinduranye ikibazo, wal jawaba, ikibazo n'igisubizo, mbese muhinduranye. Niba njye mbajije nawe uri uze kubaza. Niba mbajije ndahita nakubaza nawe, gutyo nyine mugende muhinduranye. Ma'a zumalaika, hamwe n'inshuti zawe, ubwo nyine ni nyinshi. Zamilun, zumala'un, ni benshi ubwo nyine. Ismi Muhammadun, njyewe nitwa Muhammad. Masmuka, wowe witwa gute? Ismi runaka, ismi yenda Aliyun, njyewe nitwa Aliyu. Masmuka, wowe witwa gute? Ismi Ja'far, cyangwa ismi Khalil. Masmuka, wowe witwa gute? Ismi Khalifa, njyewe nitwa Khalifa. Masmuka, wowe witwa gute? Naam, ismi Umar. Naam. Ana min Turkiya, njyewe nuruka muri Turkiya. Min aina anta? Ana min Pakistan, njyewe nuruka muri Pakistan. Min aina anta? Wowe uturuka hehe? Ana min Turkiya, njyewe nuruka muri Turkiya. Min aina anta? Ana min Suriya, njyewe nuruka muri Siriya. Min aina anta? Ana min Misri, njyewe nuruka mu Misri. Ana Turkiyun, njyewe ndi umunyaturukiya, mbese ubwenegihugu bwanjye ndi umunyaturukiya. Ana ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana Misriyun, ubwenegihugu bwanjye ndi umunyamisiri. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana Kuwitiyu, ushobora kuvuga njye ndi umunyakuwete. Ushobora kuvuga ati ana Rwandiyun, njyewe ndi umunyarwanda. Ana Ugandiyun, njyewe ndi umunya-Uganda. Ma jinsiyatuka? Ana Misriyun, njyewe ndi umunyamisiri. Ma jinsiyatuka, ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana Ugandiyun, njyewe ndi umugande, cyangwa ana Misriyun, cyangwa njyewe ndi umunyamisiri. Yadhkuru
kulla talib, buri munyeshuri ari buze kuvuga izina ryiwe, wasma baladihi, n'izina ry'igihugu cyiwe, wa jinsiyatahu, n'izina ry'igihugu cyiwe, mbese n'ubwenegihugu bwiwe, wa jinsiyatahu, n'ubwenegihugu bwiwe. Naam. Assalamu alaikum, uri witusubiza wa alaikum assalam. Masmuka? Ismi Khalil. Witwa gute? Ngewe nitwa Khalil. Kaifa haluka? Bite byawe? Bikhairin walhamdulillah, ni byiza ndashimira Imana. Min aina anta? Waturuka he? Ana min Turkiya, ngewe nturuka muri Turkiya. Ma jinsiyatuka? ubwenegihugu bwawe ni ubuhe? Ana turkiyun, ngewe ndi umunyaturkiya. Hal anta pakistaniyun? Ese we waba uri umunyapakistan? Naam ana pakistaniyun, yego ngewe ndi umunyapakistani. Cyangwa ukavuga ati hoya la ana turkiyun, hoya ngewe ndi umunyaturkiya, birashoboka. Hal anta min Suriya? Ese we waba uturuka muri Syria? Naam ana min Suriya, yego ngewe nturuka muri Syria. Ma'a salama, ugenda amahoro. Tabadal as-su'al, hinduranya ikibazo, wal jawaba, n'igisubizo, ma'a zamilika, hamwe n'ukwegereye. Naam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.